Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emiş peyva şeşemin bukhinin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştara minel müminine enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Ayet evet beşe ki Xuda ji mümina nefsa wan mali wan distine dim qabil vida cennete de davan. Em gelen mali xo nefsa xo bidin Xuda dim qabil vida Xuda cennete bideme. Gerçi gere hedef me ne cennet be rıza Xuda be li Xuda ji ihsana xo ji rahmeta xo cennete ji bide. İnşallah ezu braki Abdelatif İro emel servi hakikati miqdar ki haber bidin ka gelo meriv nefsa xo mali xo çawa bifroşa Xuda o frotana wî çawaya şeklu şemali wî çawaya îro Xuda hezb ke emeviya izah bikin ji temaşavanê xwe hêjara. Eger dixwazî zanibî frotana nefs û mal ji Xwedê ra û eskerî û ebdîtiya jê ra çuqas ticaretek bi kar û menfiate û çuqas rutbekî bi şeref û meymenete li vê hîkaya biçûka temsîlî nezer ke guh bide. Zamanekî padîşahekî ji gelê xwe dimeriv serê her hebekî bi amanet bexçekî dayê. Di nav wî da fabrîqe, makîne, hesp, sîleh gelek tiştên mîna wana peyda dibû. Lê belê zamanê hewarî û denga bû, zamanê herb û cenga bû. Tu tiştek di qerara xwe da nedima. Ya mehû dibû ya tebeddül dikir di qelbî. Padîşah ji wan her du neferan ra ji kemala merhemeta xwe yaverek xwe qenc û delal şand. Ji wan ra bi fermanê gelek merhemetkar wiha got. Ew amanetê min ê destê we de ye bifroşin min heta ku ez ji we re muhafeze bikim. Heta badî hewa zeî nebe. Hem piştê muharebe biqede ez ê bi sûretek hê xweştir îadê we bikim. Hem weka ku ew amanet malê we be ez ê fiyetek mezzin bidim we. Hem wan alet û wan makînên fabrîqê ê bi navê min di tezgaha min da bêne şoxlandin. Wê demê fiyeta wan ücreta wan ê ji yekê derbas bibe hezarî. Hemû wê kar û menfiatê ez ê bigirim bidim we. Hem hûn aciz û feqîrin wan mesref û şolên digiran û nikarin bicîbînin wan mesref û lazimatiyan ez digirim li ser xwe. Warîdat û menfiatên wî tamam ez ê bidim we. Hem heta zamanê tezkerî ez ê destê we de bêlim nexwe. 5 mertebe kara serkarê ye. Eger wî nefroşin min a rastî wîn dibînin ku tu kesek ê destê xwe nikare muhafeze bike weka her kesî ê ji destê we jî derkeve. Birakî Abdelatif ji vê ayetê hata fehmkirinê ku Xuda ji însana nefsa însan, malê însan dixwaze ku jê ra bêserfkirinê eger însanekî wefadarî bike, nankorî neke, şükrê nimetê Xuda bike û wî nefsa xwe wî malê xwe bide Xuda, dirêya Xuda da serf bike û bibêje ez ebdê Xuda me, wezîfa min ez Xuda re ebdîtiyê bikim, koletiyê bikim û ji Xudayê xwe jî hez bike û jê re xizmet bike, Xuda jî ê ji fedl û ihsana xwe ew ê cennet bide ki heta me xwend. Behsa 5 kara hate kirin, 5 heb karê mezin Xuda di muqabil vê firotana însan da ê bide însan. Halbuki wê nefsê jî ne ê merive, wî malê jî ne ê merive. Nefs jî ê Xuda ye, mal jî ê Xuda ye. Lê belê Xuda ki wisa rehîmê kerîm e, wisa camêr e, yanî nefsa meriv, malê meriv ji meriv distîne, weka ku wê nefs û malê weka ku ê meriv be. Halbuki ew jî ê wî ye. Lê belê dibe viya ji ma serf ke bi îrada xwe, weka ku ev ya ê meriv be û di muqabil wî da cennetê ê bide meriv, ê ji meriv razî be û ebedî heyatekî ecêb ew ê bike qismetê meriv, ji vê dunyaya fanî ê meriv neqil bike alemekî baqî û ê heyata fanî tebdîl bike bi heyatekî baqî û di huzûra Xuda da merivê daîmî tev û heval û hemsalê xwe, tev û aba û ecdadê xwe merivê bimîne. Deka kerem ki tu jî dixwazî hinkî behsa vê firotanê bike, gelekî ayetekî şêrîn e û gelek ayetek xweş e ka Xuda ji me çi dixwaze em gere malê xwe nefsa xwe bidin Xuda.
بله سيدا خودش ترازی تا خوشک ایزاه کرد تا تشکیل مرجع نهشت يعني هذا تأخذ كتب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يعني demek ve dünya merif, hayata merif, o vücuda merif, gencitiya merif, ama tabii ki emanetin. Emanet Khuda dair merif. Ve çiftliğe merif dar ve işte dünyada maliki olanın tişki ne yemeye hakikaten halde. Yani Khuda tabii ki vana daime. Fakat şu bu tecrübe, şu bu imtihanı, şu buna Khuda tecrübe medke. Yani vana nimetikum daya van, vana fark edene ne fark edene. Yani bu marad Khuda ticaret yapke. Yani be vi malik ve nefsakum daya ve bifroşin min. Dünya aynı vaka جيك وقع حربية تشكي قرارات خدا نامينة تب ماهد به perişan به ايش دستي ودري فقط قوم بفروشن من ونسر نابو حسابي من حياته خو ونعمته خو وزنجينيه خو ماله خو سر بگن پشتك ve meydana imtihan ve harba dünyayı qadiya da ahirete de ez ebediyen ez disa aslevan ez disa bidim ve yani ve hayata hoşik ez disa bidim ve ez dünya ka usafre bidim ve da Hazreti Peygamber da hadis Hazreti Peygamber da usad bejen de cennet da çünkü ehl cennet era 7000 hab koş 7000 hab hurid be khode bidavan her insan ki qasid dünyayı mülke ki baqi khode vaad kiriye yani Hazreti Üstad be dava ki mazın dünyayı da seri heri Müslümanı vebiye uçu davaya dibe dava ki eveku li karşı iman avi qasi yani khode mülke ki baqi ve ebedi dibe söz dayavi yani ve dünyayı da jibuna ve imtihanı hatiye ku ve mülki ebedi rahmeta khode kazanç bike dibe insana ki qasi Alman qasi İngiliz servetavi hebe mali hebe mülki hebe o akli hebe evet dava ebedi ku mal mümkün be mere kazanç bike dibe bila tereddüt yani kat mere tereddüt ne ki dibe gerek disa evet böyle serveta koyamazsın ve davaya koya ebedi dibe gerek mere kazanç bike yani jiber hakikaten ve dünyaya da demek ki ciye imtihaneye ne ciye keyfeye ne ciye zevkeye emcubuna hakikati ki hatne dünyaya kodej bu tişkin meşan diye dünyayı mevane kodene o ev cisime merib ev hayata merib ev dünya merib ev mali merib tebci buna imtihaneye yani jibervi koded ve ayeti da bimara pazariyet kedi ve innallah iştara minel müminine enfusem ve emvalen bi enne lehumul cennet yani de van mümina az malu mali van nefsa van li karşı cennete de khazın bıkırım jibervi üstad de ko akli ki insan hebe akli merib hebe cidabe bila tereddüt ve ticareti merib khade rab ke kuz dünyada merib nefroşa khade ser nave hesabı khade merib hayata derbas ne ke şu zaman ki öyle öjdesi medder boş boşuna öbey huda hara badi hava hara yani ev nefroşa ji edisas dersi dere hem badi hava hara hem ejwe fiyata zed hem jwe fiyata zede ve mahrum beminin hem wan alet wan mezine nazike kıymetdar جبر معدن و کار تمیز وانات دا دخابتن پیدا نابه تمام جی قیمت بکفن هم زحمت و مشقت محافظه و اداره دست تدا دست ودا بمینه هم جزای خیانت امانت ونی ببینن نخو 5 درجه خسارت سر خسارتی یعنی برای عبلتی demek تفهم کنی که مرد بده خدا 5 کار سر کاریه لیکن مرد نده خدا مرد نده موجودی وی مرد ریا دنیای دا ریا نفس و شهوت دا سر بکه هاوی که هاتا گوتن ایجا 5 زراره سر زراره ایوره که قرآن دا به خسر الدنیا والآخره yani hem dünya hem ahireta وی داره مال خوب دست خو خرات که آگر بخوا داتینه o davi Kur'an bahs ke dibe wa hasreta ala ma faratu fi cenbillah akhli min buye sermiyani xo من بوي عمري خوي هندك ذكربو تشوتش قزنج بكرا تشوا بعقل بوم هي واخ حسرة من تشوا ذكربو تشو بكرا وش دستي متشو لي بلد كناكا جاركي دني جيدها الرياض الدنياي بالدستي وي ناكبه ده آيات ده نقرأ سيدم خند بوصاد بيجد مثلا إنك أهل جهنم وقت زباني وام علي جهنم ده دبن جوانا دبيجن قد دنيا ده شو رقت ناصحنا هاتبون dibe dünyada kaç vara kitap nazil ne bu kesne hat ku bahsa ve ahirete jwara bgen dibe wan ehli cehennem ad bejin vallahi dibe nasih cihatın kitap jin nazil bu fakat maalesef
خبران نفسه خکر ام پیشیا شهوت آخوشون ام پیشیا مال دنیای چون جبروی maalesef ve hayata ebedi me gayb kir. Yani hakikaten işte ku ifade kirdi, izah kir. Demek ki dünyayı da yekcanı merv dikhape yani. Nefse, şeytane, şehvete, hevese, havalin ne başın, o cazibat dünyaya, tefeki merv dikşinin dünyayı. Yani merv vesile vana ahirete hoş bir dike, merv bu çahat diye dünyayı, merv maksadu gayete hoş bir dike. Jibervi, seyde herhalde Jibervi'ye ne ve asriyede, mesela em dibêjin gerek em tevek Müslüman tefsiri Kur'an'ı bixwînin. Li pey mürşida herin, li pey alima herin. Hele divê asrê da Xwedê ihsanekî mezin bime kiriye ku Risale-i Nur tefsira Kur'an'ı çıqa müşkili insana hene tevekî Kur'an'ı da heye. Kur'an veka eczaxanekiye. Kitabeki her Risale-i Nur aynı veka kavanozekiye. Tevekî ilacı iman etedane. Jibervi em dibêjin gerek herkes bixwîne yani. Yani jibervi zaruriye ku merv gaya xu hedefa xu kujbir neke ev vesilat çe gerek mutlaka merv bu xayneş buna merv gaya kujbir neke yoksa merv dinaba van helaket ve felaket dünyayı da dinaba van teşkili dünyayı da dinaba van siyaseti dünyayı da merv jbir dike yekcana merv bu şahatiye dünyayı yani merv gaya maksada kujbir dike jiber bir pur mühime gerek merv Risale-i Nur zaten mazında alima, şeyha, salaha gerek merv istifade bike. Evci hakikateki mazne yani. Rasta tetişki gelek hoşku, aji ve qanaata kütül biji aji kabul kin bimiji gelek hoşe. Malaki merve pır şerin hebe, ardaki merve pır bqimet hebe, o münakaşa keda hebe. O hinki buxazın kuj deste merv derinin, merv çavi xudgarine merv be gelo abuqataki kuj emlaka fa'am bike yeke jihati. مرد بقرا وبراو بعبو قاتل مرد اجبو خاطري كو ام بلكي قزنشكن مرد به هاوي كو قوادن تجي يذاكر براجي قاندي كراي عردي بخشكي مرد باقيه دائمي في عسيدا كتيه تعلقه غير مطلقا مرد ابو قاتل كي دعوه وكيلي كي بقرا اجبو خاطري كو فيا مرد يعني غارانتي بك اجا حضرتي استاذ تشكي برخاش دبي اتكارم بحزاره بصد حزاره جوارا شهاده راكم كو Risale-i Nur dava vekili ki harikaya. Teke ve kija davayı uya kazançtke. Maşallah braji varaya. Yani Risale-i Nur imanı ki vara de insan kalbi merv dha, ruhi merv dha, damarı merv dha, nava khuna merv. Yani iblis aleyhi lanet de sakarat da tiştek desti vidgeje hinki delili akli davi meji khratke. Vekidine hinki ciyedine desti vinagije. Velhasıl ev merve ku Risale-i Nur إيمان درس كي كرتبه أو إيمانوي قطعيا نال بته دست شيطان شي ناجيجه كي أو سرفراز در حضور خدا إيمان خود دقيقة خلاص كه أو إيمان يجي هر زراكي بچند تون عمل صالحة و دا آخر زمان دا خدا جنت خوشی ارزان دفروشه تدی گاوا اینکه مغازه هنه گاوا مشتری وان کم دبن خودی مغازه %50 indirim که دبی %50 من برجر هانی من هانی خواره یعنی خود زانه خدا جد و عسته دا جنت خو به زمان ترکی خستیه indirim برجر هانیه فیاتاوی گلک خستیه زمان بری گره 1000 رکعت بشه برو ملمه جاب کرا گره سری مر سجده دا بونا نزا گره مچوب کرا ana خدا ama erzan daime. Ben şu vakti mecah bıkım. Hafta günü kabair hene nekin. O şu İslamiyet'e tarafdar bin. Lo mal xrab o 24 saata. Ama saat ki 2 saat iş xodera seri xodeni secde de dolma arde Diyarbakır İstanbul'e o Türkiye dolma arde wan çekeri. De cennet-i Firdevs cennet-i Adnani herhalde fiyatı ki viji. Heye ma aqwa erzani jinabe gele merip piçki دوی ریداجی سر بکه ایجا قرآن دوردا دبی گره مرف جامعی بکه جنفس خو و جمال خو مقدار کی گره مرف بده خدا و چاغه او مال فانی لبه باقی حیات فانی لبه باقی کا گرو کو مرف بفروش خدا چوایه هم دما ون بفروشن من خدا دبی هم دما ون بفروشن من ون بن عسکری من بناوی من تصرف دکن ون بن امر بری من و چاغه ددوسا اسیرک سربلدای عادی ودبن ياورك حر لدرجاه بادشاه علي مروي شغي ايجاد به ياورك حر لدرجاه بادشاه علي وانان پشت و فرمان و التفات گوداری کرن جوان هر دو نفران اوجی روزانا گول سر من مع الافتخار دفروشم هم 1000 جاران تشكر لكم اما مغرور edin خدي نفس فرعوني خدبين عياش
وەکە کوێ ئەبدیت بەخشەدا بمینە ji zelzele û tofanê dünyayê bêxeber got ka padîşa kî ye ez milkê xwe nafroşim kêfa xwe jî xira nakim piştê zamanek mervê ewil gihîşte mertebekî wisan ku her kesî pêxwaziya xwe hanî bû mezerê lütfa padîşa di qesra wî ya xusûsî da jiyanek bi kêf û saedet derbas dike evê din kete halek wisa ku dilê her kesî pêşewîtî hem gotin heq û misteheqî wî ye lewra di netîca xetayê xwe da hem saadet û milkê wî çû hem ceza û ezab dikişîne hem ceza û ezab dikişîne nexwe ey nefsa mina pir heves bi durbîna vê misalê li rûyê heqîqetê binêre em ê werin ser van padîşahê ezel û ebed ka gelo vana dibêjin çê yek jê mümin e yek jê jî nefsa wî fîr'ewnî ye yanî naxwaze van wezîfê xweşik bicîbîne ew meriv dikeve halek wisa ku mehkûm roja qiyametê Kur'an hadîs nîşan didin melayîket zincîra davên stiyê wan bi erdê re wan kaş dikin bi aliyê cehennemê ve dibin sebebê ku zincîra davên stiyê wan jî ji bo xatirê rezaletê ye tedî meriv gava termekî mirar bibe meriv wî digre û meriv dikişîne cikî meriv dibe qîmeta wî tune lêbelê însanekî eger ku bi qîmet be yaxud tiştekî bi qîmet be meriv dixe pakêtekî ya meriv wî erebê swar dike meriv wî datîne cikî welhasıl mêrkê mümin bi şeref û bi heysiyete hem li dünyayê hem li axiretê dibe ehlê saadetê merivê kafir hem li dünyayê hem li axiretê rezîl û rûswa dibe li dünyayê jî erê li gora zarê hal dikene di apardûmana da ye di bînaya da ye di qes û qonaxa da ye lêbelê qelbî wî daîma bitirse çimkî mehkûmê mirinê ye û îmana wî jî bi xwedakî Rebbekî rehîm tune zahîren bi bedena xwe li gora zarê hal di kêfê da ye lêbelê ruhî wî di ezabek elîm da ye hem dünya hem axiret her du jî ji destê wî dertin belê karî tişkî bêjî li ser yani seda tiştek te got pir mühim e yani îmanê de aslında saadetdekî mezin heye Risale-i Nur'da Hazreti Üstad xweşik îzah dike demê îman weka dendikekê seda dendik çawa Xwedê mesela darekî dike nava dendikekî aynı dibe îman jî dibe weka dendikekî ye tevvekî saadeta cennetê hayata cennetê zevq û xweşiyê cennetê tevvekî Xwedê kiriye nava wê dendika îmanê ew jî qalbê meriv da ye îmana meriv çiqa geş be îmana meriv çiqa zêde bibe îmana meriv çiqa qewî be kuvvetlî be meriv ew qas lezzeta îmanê di qalb û ruhê xwe da meriv his dike zevq dike lezzeteka mezin meriv jê distîne dibe aynen küfür jî dibe weka dendikekî ye dibe ew dereca küfrê di qalbê meriv da çiqa hebe yani ew dendik çiqa di wê derda inkişaf be küfrê da di dalaletê da di fıskê da di ahlaksiziyê da bê emriyê Xwedê da meriv çiqa here dibe di qalbê xwe da jî meriv ezabê cehennemê ku axiret de merivê bişîne di dünyayê da jî gora küfra meriv gora fıska meriv gora fücûra meriv dîsa meriv di dünyayê da jî dikişîne ji berê dibe mesela Zat-ı Mezin wisa gotine dünya hadîs xwe ed-dünya sijnul mümini ve cennetül kafiri yani dünya cehennema mümin aye cennete kafir aye Hazreti Üstad ebi hadise izah dike dibe yani mümin ku ev herin cenneti cennet avqas hoşe ku dünya meriv çiqa keyfi hoşi beji li qarşı cennet edibe vaka zindan ekiye yani mesela emi bejin meriv ki çiqa hoşik be çiqa hüsnü cemala vi hebe li qarşı Hazreti Yusuf ku meriv mantıqa imtihan edi sadece ev meriv ki yani karşı Hazreti Yusuf ne hoşik xuyab ki yani yani dibe dünya merivci çıka revşa dünya meriv hoşik beji meriv çıka keyfu şahiye da beji karşı ber cennete dibe ka zindane ki fakat bir kafir ki herin cehennemi dünya wan çıka bir rezalet beji çıka bir perişaniyet beji li karşı cehennemi disace ka cennete be çünkü cehennem Xwedê muhafaza bike pır azabı dehşetli ve elim tedahine. Yoksa bir dünyaya da mümin bir saya imana xu, saya imana xu, pır qad bqa juan kafir fasıqa lezzeteki mazın dünya jedisine. Hatta Hazreti Üstad Mesnevi Nuriye da serat işkivsa hoşik dibece. Bele. Dibe bir Türkiye zebibecim serat. Dibe cehenneme cismani arif olan mümin için
kafirin, asinin cehennemi manevisine nispeten yine cennet gibi. Dibin merif ki salih mümin. Bele. Ku cismi xo her nava cehennemi da bir şeyde. Bele. O kafir ki fasık ki ve dünyaya da henne çubet cehennemi. Jüve fısklu küfrahu ku nava sıkıntıya mazın daye. Bele. Dibe azabı her diya verin berhef. Verin mukabele hef. Dibe ev salih mümin nava cehennemi da çıkar cismi vici. Karşı bir fasık ku dünyada manevi cehenneme gidaye. Dibe disa şeytandına vücuda vil gora viyad be disa vakat cennet dabe yani. Yani jibervi mesela teselliye imanı İslamiyet de kuş kafra da işte ne buna üstadı bir bana öyle tevbe dünyaya da tevbe ki mecburi intihare buna. Baktık ku pırt kere sıkıntı ki mazın bir teselliye İslamiyet bir teselliye imanı ahirete piçiz ki nefese gidigirin yani. Ve ujitine bir dünya ant kebe nava zulmeti dünyaya da ji tevbe ki intihar bikin. Yani hat faham kirni dünyayı da ji merke mümin saadet avi kafra zidetre sır dınava mümin u kafra da kafra bedenavi cismi vitani الگورا زاری حال در حتیه دایه لبلی روحی وید جهنمی دایه چونکی باوریای بخدا کی تنه برب کی رحیم تنه با آخرت تنه قناعت وی کافر دا او سبی خو و او کلفت خو دنیز دا ابي بمرن و ابي هر daha عالم کی دنی جتنه قناعت واندا اتک من عدم مطلق افيا دردكي بدرمانه لملكي مؤمن ببدن اخذ ندري حبس خاني دا بجي روحي ويد ندري جنة دايه ندري حبسي دا جدوري دورين va عالم برزخ دا وان قصر جنتي سير تماشات ك اري بدن او ندري حبس دايه لبل روحي درت كفت عالم جنتي دا خيال بخيال اخو دقرات شتي والحاصل هم للدنيا هم لاخرتي اهل ايماني لكيف اللذات دايه اهل كفر دلالتي de her dünyacı de hasar. Yani şeyden misal gibi sayık canlı diye gotun büyük şekilde en beşin mesela daha camiye meril treni suar ki en beşin camiye git kompartmana ka hoşluk da ya ka lüks ya ka konforlu her çeşitli de hazır bin. Edineci merki fakir ve fukara be merki sa şerpeze belengaz be. Her iki kompartmana farklı. Yek fakir ve fukara ya belengaz kompartmana git. Yek pır to kompartmana ka lüks be. Je ev ve kompartmana ya hoşluk ya. Kujer bezim evet trene de şey İstanbul'a. Vakti ki şu İstanbul'a geçti Haydarpaşa levedere öte dalgın. Fakat bir evi fukara edine de bejer kuvere gotun bejer ama sinki seber bike. Kuve trene bir gece İstanbul'a de valiye İstanbul'a. Ana mesela ku tren büyal dadıça halet ruhiye her diye öçe abi. Evi merve fantezi, evi merve ku usa revşa vilciye. Çıkat tren nezi İstanbul'a de be işte hava edice. Yani o konforavi, o revşavi, o kharnevi hoşik zevk ki mazın nadevi. Bele. Çıma zane ku tren bir gece vedir evi dalgının yani. Fakat edineci çıka bekese, çıka fakire, çıka perişane fakat zane itikadı baveriya ve heye ku bir gece İstanbul'e vadeki mazın cerheye. Evbe valiye, evbe padişah saltanatdaki mazın İstanbul'u bendaviye. Dibe imanı küfür dibe aynı vakaviye eseyda. Dünyada merhaba çıka fakir be, merhaba çıka belengaz be, merhaba çıka beykes be. Fakat iman eke merhaba olsa sağlam hebe. Tefek sedu 24,000 peygamber van kitabı semavi vaade hodej mera anine. Ama havaya tutuyun. İnna Allah iştera minel müminine enfusehum ve emalehum bi enne lehumul cennet. Yani mümin ki bir dürbina imanı pişte ve dünyaya cennetteki ebedi dibine. Jiber ve bekesi fakiriya dünyaya pırbusa elemeki mazın nade, eşeki mazın nade. Fakat avan fasıku kafira, avan zalima, avan insanı kubhuna insana saltanatdaki dünyayı da çekirine. Bu küfra huzanın ki her gafeki van bu ali cehenneme da, her gafeki bu ali adem edadı için. Jiber ku istikbala xuda hayata ka usa hoşik nabinin ku mirne ve ka idame ebedi dibinin çıka ute biravan zevku lezzeti van dünya tevfik izdeste van. Yani jiber dünyaya da o küfrü fıska van o dalaleta van nahile ku zevka ki hoşik dünyaya da bigirin yani. Yani jiber ve üstad be iman manevi bir tuğba-i cennet çekirdeğini taşıyor. Yani iman dendiği ki usaya ki yani manevi dara tuğba hakikati ve tedanıdı be. Ama be küfürci vaka ko azabu elemi cehennemi tebekid navavi dendiği küfür eder yani. Pürsa iman nimeteki mazneseydi. Medseri kitabı da mago padişah ki jigeli xud dömeriv seri her yeki be emanet baxçe ki dayki
دناوی ویدا فابریکا و ماکینه و هست بوسیلا گلک تشتی خوش بون کا گلو او پادشا کیه گلو کا و فابریکه چیه ایجا حضرت استاد وانا جمره معنی که امجی فهم بکن بلا تماشافان مهجاجی فهم بکن المثال مثال چیه اما او پادشا سلطان و خالق و پروردگار تی ازلی و ابدیه یا یعنی او پادشا خدایه وان بخشان ماکینان آلت وان مزینان جی دایره حیات تدا وان تشت ملکانه دبن دست تدنه وکی جسم روح قلب او دندر وانا دا وان حاسن آشکار و بدزی وکی چار وکی زمان وکی عقل وکی خیالینه و او یاوری اکرم جی قرآن حکیمه که اوه بازرگانی عظیم ام بحثاوی دانه بوان هر دو آیتان اعلان که إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أو ميدان محاربة بيلدار يجي رؤية الدنيا بتيرك طوفانك فكرك وهذا عقل هر إنسان وكو أو هر تجدس مدري إببا فاني وندب عجبا جبو ببا باقي شارات تبديلا ويتنية دبي أوت فكره بجارت کی دنگ کی سماوی ج قرآن تی گوهی دبی بله بله هيا هم د صورت 5 مرتبه کار کی دا چاره کی خوش راحت هيا هات فهم کرنی او پادشاه ازل و ابد و دنیا میدان حربیه جیه تقج و توقجه او فابریقه جی نفس انسانه جسم انسانه عقل انسانه روح انسانه قالك لطائف وانا اگر گاوا مرد بده خدا دریا خدا دا صرف بکه و چاغه وانا دوی دنیا فانی دا معنی بنسی خورتالی یعنی شرف خدا دا evet alem ekidini da vana baki biminin çünkü evan mala merib bide baki zülcelal baki dimine eğer kumer دریا fena و زوال دا صرف که فانی دبه تفهم کنه مرکی کافر بدست خو idam که و وان دندکی قابلیت خوشی بدست خود درزینه و خرات که داوی سرگو لبلی مرکی عقلمند زانا اهل ایمانی و وجوده ددن موجودی وی ددن خدایی وی ددن خدای خو و خدا جی د عالم کی دنیا دا به صورت کی باقی و وجود دیسا جنو دا د انسان و د مسافرخانه وی دا جیه که میوان خدا لوینه لوی دائمی عمر کی خوشک در باست که کرم که تدودا yani seda demek fıtrattan merib hayata ebedi şko duhaze yani mesela dünyada yeki piçiske gidip nereye ki pori veşiyane bir milyona perade de çen hatta lüvederi diçkine dinleri piçiske ki usa rivi usa ihtiyar biye خوشک ریو قرمچیه دنیاری دچار Avrupa dibe estetik ameliyat. Biz açık opera sertike. Biz ambejim poriyu speed be dنیاری boyağa reş خوشک pori خورشت که. demek ki fıtraten merivda, de ruhi merivda, de hayala merivda, de akli merivda, merivda khase merivda dünyayı da dünya ebedi be, dünya daimi usa hoş be. O merivci daimi genç be. Meriv usa te keymasiye meriv tine be. Dünyayı da meriv bana khase. Fakat de düzena intizama dünyayı da merif ham dike ki Xode ve dünyayı tişki usa çene gidiyor. Baka giriye misafirhane. Yani pır insan tene ve dere müddete gidminin tevek insan usanı jevederci tebdile cigidine de bendi için ahireti. Yani jiberi akli merif da, hayala merif da, fikra merif da, tehşe merif yani merif ve acaba merif ne kadar ve gencitiya xo o ve hayata xo ve dünya xo avan mali xo mülki xo merif ne kadar acaba ebedi ke dibe Kur'an denge kiş Kur'an eti dibe heye قد بأمید نبه همچی پنج کار سرکاره یعنی هنر. اوجی چیه؟ دبی اوان نعمتی خدای دایته. کت اما وانا تفکر امانت دسته تدا. اوانات بنابه خدای گرفت صرف بکی. حیاتا خوب بنابه خدای گرفت صرف بکی. مال خوب بنابه خدای گرفت صرف بکی و چاقه خدای انشالله به آخرت دا ve hayatta fani evet bir baki evin malete mülkiyete destete de namine to bu hazi ne hazi destete de dünyada namine ana mesela bir 7 sal beri Diyarbakır'da hinki insan hebun
evan gün münda van erd medad goş bana tevek emene. Ana van arda ciye khudane van camire habbekinnel hayatı. Emici aynı. Bir 6 sal bir şunda, 5 sal bir şunda. Hazreti Üstad Üstad diyecek. 7 sali care ki Xwedê van şehra van memlekete tevek dişine kabri hingi insanı nutine dünyayı. Yani ji ber wî demek ev hakikati de nişandan ku em dünyada ne Xwedê mülkün. Xwedê mülk Xwedê yani. Em emanetçine. Fakat çiye dibecin ya seyda fırsatları kara dönüştürmek. Yani fırsattaki desteği merif daha hebe gerek merif hoşik değerlendirmiş ki. Yani ana fırsatı. Xwedê hayattaki daime imkanaki daime merif ve fırsatı bu ahirete hu gerek entedeki değerlendirmiş. Yoksa ve çağı merve bir keve zarar eki, husran eki mazın asıl top avetine mazın eve yani. Üstad bir iflasa mazın eve. Xwedê mec iflasa ki üstad muhafaza ebe. Amin. Amin. Kat xwaziyam degi Kur'an jî kelime godarî kin Kur'an gazî dike û dibe çara ku meriv ömrê xwe fanî bike baqî heye. Ka gelo çi ye? Sual çi ye? Cevap firotana wî amanetê ji xweyê wî heqîqî ra. Nexwe divê firotanê da 5 karan serkarê ye. Kara yekemîn malê fanî baqî dimîne. Lewra ev ömrê zaîlê tête dayîn ji bo zatê Zülcelalê qeyyûmê baqî ra û دریا وی دا تیتا صرف کردن د قلب عمر باقی فیکی و میوین باقی ده فیکی و میوین باقی ده اوان دقین زمان عمر تدبیر قی توخم و دندکن ولو بزار حال درن فنای و درزن لید عالم بقای دا گلو چیچکن سعادت ودکن دبن سنبلین فایده دار و عالم برزخ دا دبن سیرانگهین شیرین دیادار کارا دیمین فيتك وكا جنتي جتراتي داين كارا سيمين قيمتي هر اعضاء وحاسكي اجيكي درباس ببا حزاري مثلا عقل آلتك اگر تنفرشي حق تعالى بلكي سر حسابي نفسي بدي شغلاندن ويشغي ببا آلتك بيوم خوديه زور وزر بي وسانكو المن حزيز زمان باشين واحوال مخوف زمان بيشين بينا بك باري في سرتي بيچاره و اتیک و شکل آلتک مزر به اوغر آها جبو ویایه که مروه فاسق جبو خلاص ببه جوی جزا و جفا یان عقل خواه گلک جاران باز ده سرخوشیر یان کیف و لیستکه یعنی براکی عبدالتی فهم کرنه وانا قوا مروه بفروش خدا هم لدنیای هم لآخرته وانا گلکی قیمت مزن دگرین که مروه اگر نفروش خدا هم لدنیای هم لآخرته دبن بلا و دعوادار سری مریف ایشه مریف زوره خدا مو تمامی مسلمانا عقلك سليم بدا ما مشفتنا آخر زمان محافظة بك وما بكاش قسمي عقل من دو زانا حتى كو ام في وجود اخو ام بدون موجودي وي جبو خاطري كو ام عمرك باقيه ابدي زرف بكن قالي تماشاواني مي هيجا ايشف ديسا مهاتن باشيا برنامه خدا حسب کرد هفته پیشیا مدا شوا پیشمی دیسا امی به هر رابن شوا و بمین خوش و بمینن بخیر